Dius puput kadia sampun minek kadi telpon jana ide sang Prabu baik turun ngerari sekali mungkin matur sang matur kadi singgih ratu selendra memang kita kurun titiang ngojah minekadi atur rekreano pati itu udah ratu sang Prabu mungkin dia mengatur Prasidul palungguh ratu tata saudinget cekaning paro panjang pemekas kiri-kiring jagat gel turun saling makin di tiang nguningan aja ngering palungguh ratu jagat dan yang buat jaga kiri-kiring gel-gel kadirasut nenten nyewentan naning keni pake wahnya ratu asyik tukur sarwa napiluir sani dados kesaratan antuk para panjang palungguh ratu pamekas yang sami pulih napiluir sani katumbas sami kadirasum murah selendra pati ledang kayu puput kadia sampun muen atur cincin sinungil sane kedadosan pati itu ring jagat gel-gel mapuare-rare sakoledang kayu itu sang Prabu mengkano kita nah tuh kini yang paman aja bekerja yang kali paruh panjang saliwenten kiri-kiring genap peparungan nejani ado yang buat tujuan gelada rengakan apa melahan pesan yang menyepaman miragi buat tujuan gelah lamun jani menangon yadnya
ada tene buku tatujon gelah ini dipuri ayat nangun ya dan coba ngan ayat kegelaran banggelah ini dipurito sing jadolen to wantah ya nyengen kadulungi ya kita aja kang magalo tujuan gelah ngelaran ya nyengen kadulungi petotonan apa presiden makuar lajat di jaga pemekas di ger-ger negara yang jaga wajib dini di ger-ger pangkat di kawakas apul luar tidak ditatujon tidak dulu ada dini dijaga di ger-ger apa presiden kepanggil yang kepanggil nyonya coconan yang paman apa presiden yang mempunyai tatat raja pekerja dia punya potang ulian ken yang paman aja pekerja ngerum-rum utawi di kalani irago ngelaran yadnya metode yang pemekas maniro tuh tunasan utawi ibihan sekali ngajak paman kerja hanya kesami maduran puput kadia sampuni kemenuyang terkawacanan ide sang Prabu Pek ngerari sane mangkin matur paru panjang iri kering pulih dia singe ratu tiang Odoh ratu sang Prabu yang kadi asampuni kemina kadi tatujon palungur ratu titiang wantah satinut dan ratu Amaragaya unang yadnyo manut ring sejeroning daging tatujon palungur ratu ngelarang yadnyo sane kasenguk ngentak linggit titiang wantah sairing iri ngelarang raja dili punika moge tapi ida ayu anda karya rekalaning sampun kegelaran yang ngentak linggit punika napi luwur sane dados ketujuan palungur ratu pingkalit paro panjang sekali titiang puniki sumangenya presiden mangup tur maning
ngemangitin manut ring sejeroning catur jogo. Puput kadia sampuni kemu yang ngatur panjang idane tumulir alif malih sale mangkin ide sang Prabu mangani ke dawak iri kering kena peparuma kematuring iya dosa manut ring pawejanan ide sang Prabu sane katujuh maja ring ide sang Maragesi Sidratu miadar kaya pawejanan ide sang Prabu majeng ring ide sang Maragesi puluk ratu sang Maragesi sane mangkin sumangden nyepraside palungguh ratu midatayang mungguing yanye sane pacang ayah kegelar kiri-kiring tuli siadang yang riantukan padewekan titiang nenten jetata sekali rasa napi luwir daging yadnya itu sumangde operasi de palungguh ratu sang sampun meraku suci midat kaya tur maning muning ayang majang ring paru panjang kiri-kiri geger menyawes alam riantukan kadia sampuni kemunguing pinunasan ide sang Prabu maret tekaning ide sang Maragesi dor ngelantur sale mangkin mapidade ide sang Maragesi mengawitin kita kasang umat jadnya kadulurir ancuk ngaturan sembah bakti ide sang Maragesi sale mangkin midardaya nabi luwir suk semanyanyo tur maning nabi luwir daging yanyo niku